Moć bijelog luka. Ima jedna narodna poslovica o bijelom luku koji se obraća čovjeku sljedećim riječima: ti mene čuvaj od nokta, a ja ću tebe od svakog zla. Mirisa ovog povrća plaše se vještice, od njega bježe čak i zmije. Otud i vjerovanje da se čem bijelog luka nosi u džepu kako bi se čovjek zaštitio od svakog zla. Kao amajlija se naročito preporučuje porodiljama i bebama. Čen se gurne pod jorgan ili pod krevet. Po jednom vjerovanju, kada čovjek jede bijeli luk, dobije toliku zaštitu koju bi dobio i kada bi se pričestio. Međutim, onda bi nastao drugi problem, neprijatan dah. U tom slučaju može pomoći žvakanje zadžinskog bilja, svježe lišće peršuna ili nane ili čaj od mente. Za efikasnu zaštitu doma od sila tame iznad ulaznih vrata kači se vijenac bijelog luka. Također zaštitnu ulogu ima i prah od bijelog luka na pragu ispred ulaznih vrata. Da bi se zaštitili od vještica i drugog zla, ljudi su mazali sebe i djecu bijelim lukom pod lanovima i tavanima. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.